Dobrodošli u podcast Korak do rešenja, gde pričamo o zdravlju iznutra i to bukvalno. Ja sam Jelena Misita, sa nama je dr. Dario Jocić, vaskularni hirurg i danas zavirujemo ispod kože. Spremite se da na potpuno novi način gledate na svoje noge. Pričamo o genetici danas. Genetika u ogledalu, personalizovana medicina u službi borbe protiv proširenih vena. Da li vene pričaju porodičnu priču? Da li proširene vene se nasleđuju kao što se nasleđuje boja očiju? Ili postoji neki drugi faktori koji utiču na to i da li to može da se izbegne? Svakako, kada govorimo o proširenim venama i bolesti proširenih vena, moramo govoriti i o genetici. Ne nasleđuje se baš kao boja očiju ili boja očiju recesivna kategorija, ide po recesivnom nasleđivanju, znači moraju oba roditelja da imaju problem odnosno svetle oči, pa će i dete imati svetle oči, međutim kod proširenih vena je malo drugačije. Najčešće, ukoliko jedan roditelj ima proširene vene, imaće i u određenom procentu imaće i dete, međutim ukoliko dva roditelja imaju proširene vene, to jest oba roditelja imaju proširene vene, visok je procenat nasleđivanja. Znači, koja bi bila okvirna uloga genetike ukoliko neko, na primjer, nema nikakve simptome u 20. je godinama, ali roditelji imaju problem sa venama, šta može da očekuje ta osoba? Da li to može da se predvidi? Kad će mu se javiti taj problem? Pa ne može baš tako da se predvidi, ali statistika je neumoljiva. Ukoliko oba roditelja imaju proširene vene, u 80-90% slučajeva će i dete. Tako da zavisi biće ili u ovih 80-90% ili u ovih 10-20% koji nemaju proširene vene. Naravno da ne može se tačno reći kada će se proširene vene pojaviti. Pojavljuju se kod nekoga u 15. godini života, a kod nekoga u 50. godini života. Tako da se ne može baš tačno predvideti kada će nastati taj problem. Da, to pretpostavljam zavisi i od toga kojim se poslom neko bavi, koliko je fizički aktivan, da li ima viša kilograma. Znači, ono što sam malo prije rekla, verovatno drugi faktori takođe čine taj splet okolnosti zbog kog će se nešto ispoljiti ili se neće ispoljiti. Svakako, to su ti takozvani promenjivi faktori rizika na koje možemo da utičemo, na koje možemo da promenimo i one zaista značajno utiču pre svega u ispoljavanju venske bolesti, vremenu pojavljivanja i eventualnim komplikacijama venske bolesti. I sad dolazimo do toga da kod nekih osoba se ispolji, kao što ste rekli ranije, kod nekih kasnije, a kod žena i žene su osobe. I žene su osobe, da, žene nešto češće imaju problem sa proširenim venama, ne toliko koliko se misli. Više su žene onako proaktivne u rešavanju problema i dijagnostikovanju bolesti i rešavanju tih problema u principu u životu, ne samo kada govorimo o venskoj bolesti. Znači, žene imaju povećan te faktore rizika za nastanak venske bolesti, pre svega je to neki okidač trudnoća. Trudnoća je svakako faktor rizika za nastanak proširenih vena. Sad, kako, na primjer, naše ponašanje može da utiče na to? Ako žena, kod žena su uvek nezaobilazne ta pitanja, kao, na primjer, ja sad imam prekrštene noge, da li to utiče na vene? Da li nošenje štikli, visokih potpetica utiče na vene? Da li kombinacija toga plus hormona dovodi do toga da žene češće imaju proširene vene? Pa ne štikle, ne prekrštene noge, ne svakako. To su mitovi o proširenim venama i nisu, toliko su snažni ti mitovi bili da su nekada u Americi u prošlom veku u kancelarijama bile su slike kao saveti da žene ne drže prekrštene noge. Međutim, rađene su istraživanja i apsolutno je utvrđeno da to nema nikakve veze. Hormonske promene, svakako gojaznost, svakako nakupljanje tečnosti tokom trudnoće, svakako može doprineti razvoju venske bolesti. I sad, da li postoji nešto kao DNK profil vena? Da li možemo da, malo pre sam pitala o predviđanju, znači to je, shvatila sam, potpuno individualna stvar, da li će kod nekog da se razvije pre ili kasnije, ali da li postoji neki
kao što sad je trend u medicini da se sve personalizuje, da se terapija bira spram pacijenta, da i spram njegove bolesti ili individualnog stanja, da li postoji takav plan ne samo kad je lečenje u pitanju, nego i kad je prevencija? Da li postoji nešto što može, ako neko zna da roditelji imaju proširene vene, postoji velika šansa, veliki rizik da i ta osoba ima proširene vene, da li postoji neki lični plan, šta ta osoba treba da radi, da ide na preglede, znači kako može da spreči? Pa ništa specijalno, ne mogu da kažem, znači opšti saveti za zdrav život važe i za proširene vene. Znači održavanje telesne težine i fizička aktivnost. Neki genetski kod koji mi mapirali problem sa proširenim venama genetikom, to prosto ne postoji. Nismo dotle stigli. Da li ćemo stići u budućnosti? Moguće. To još verovatno je moguće, ali to je ipak, ja mislim, daleka budućnost. Tako da tu ne možemo definisati tačno da li postoji nekom onako genu ukidač koji će reći ti ćeš imati proširene vene ili nećeš imati proširene vene. Znači, ne možemo još uvek to reći, ali svakako možemo uticati na te promenjive faktore rizika, to jest pre svega i glavni faktor rizika je neadekvatna telesna težina i fizička neaktivnost. Naravno, ne možemo uticati na svoj pol, ne možemo uticati na godine života, ali svakako da te godine koje imamo da nosimo što bolje. Ali nekad ne možemo da utičemo ni na te promenljive faktore. Znači, ako pričamo o sedentarnom načinu života, sedentarni način života, u to spada ne samo kad sedimo ispred TV-a, nego u to spada i ako radimo posao koji zahteva dugo sedenje ili stajanje. Pa mislim, vaš posao hiruški posao je vezan za stajanje. Ne možemo da promenimo, najčešće ne možemo zanimanje da promenimo. Ne možemo da budemo, ako smo kuvari, ne možemo da budemo sad piloti. Znači, jednostavno smo kuvari. Znači, jeste to faktor rizika, ali postoje neke stvari koje mogu da se adaptiraju, da i nama koji imamo takav posao, koji podrazumeva dugotrajno sedenje ili stajanje, da može da se pomogne. Znači, mogu malo da se nose čarape. Mislim, mi nećemo se spasiti proširenih vena koliko postoji taj kod, ali možemo da smanjimo tegobe i možemo da smanjimo rizik od komplikacija, što nije beznačajno. Nije mala stvar. Da. Druga stvar, i ja mislim ovde još bitnije, da ne bismo plašili ljude, ovo nije smrtonosna bolest. Da. Može da dovede do ozbiljnih komplikacija koje mogu biti smrtonosne, ali... Tako, i često mene i pacijenti pitaju je li to hitno da se rešava i tako. Ja kažem, svima nije hitno, ali bolje da se reši ili u dogledno vreme, zavisi od faze bolesti, ili što pre. Naravno da mi ne možemo da predvidimo na pregledu da li će neko imati komplikacije venske bolesti. Niti na ultrazvučnom pregledu ne može to da se... I kada će nastati te komplikacije. Komplikacije su neminovne, ali vreme nastanka ne možemo da predvidimo. Svakako, ne možemo da predvidimo da li će nastati krvni ugrušak ili tromb u proširenim venama u narednih 3 meseca, 6 meseci ili nikada. Ili sutradan. To ne možemo da... To su česta pitanja koje nam postavljaju. Ali u svakom slučaju je sigurno da ukoliko se ništa ne radi, komplikacije će nastati. A da li sad... Pre ili kasnije. Da, pošto pričamo o genetici, da li to znači, ako su roditelji imali proširene vene, ali je neko od njih imao istoriju tromba, na primjer, da li to isto utiče, da li onda postoji nešto da se skrene pažnja nekoj osobi, da obrati pažnju na... Pa dobro, to su dve različite stvari, jer ukoliko postoji tromb u porodici, stvaranje tromba i krvnog ugruška u porodici, to može biti i ta genetska povezanost sa stvaranjem tromboze, nevezano od proširenih vena. Međutim, ukoliko imamo pacijenta koji ima tromb proširenim venama, mi ga ne ispitujemo specijalno o tome da li on ima trombofiliju ili tu sklonost ka trombozi. Jer je to uobičajeno mesto, znači normalno mesto. Tu se očekuje. Tako je, pacijent koji ima tromb na neuobičajenom mestu se ispituje u smislu trombofilije, a ne pacijent koji ima na uobičajenom mestu. Znači vene su normalno mesto gde bi se tako nešto i očekivalo? Površinske vene i proširene vene, da. Da. Koja je razlika između samo površinskih i proširenih vena? Da li svaka vena koju vidim na nozi je znak da je alarm, da to nešto uzbunu? Pa nije alarm, ali verovatno jeste. Međutim, postoje i stanje takozvanih skrivenih proširenih vena, kada se na površini kože proširene vene i ne vide, a postoji problem u površinskom venskom sistemu.
Znači to, recimo 20% pacijenata koji imaju vensku ranu, nemaju uopšte te proširene vene vidljive na nozi. A prvi simptom im je ili ekcem ili venska rana. Znači nije jednostavno. Treba osluškivati svoje telo i konsultovati sa lekarom. Znači da zaključimo samo ukratko, ako gledamo genetiku koja je dominantan faktor u nastajanju proširenih vena, i ako gledamo s druge strane trendove u personalizovanoj medicini i izboru terapije koja odgovara specijalno tom i tom pacijentu i njegovom profilu, kad se govori o prevenciji proširenih vena, to je još uvek daleka budućnost, je li tako? Svakako da jeste, u smislu prevencije da se spreči pojavljivanje bolesti. Ali postoji način prevencije da se smanji rizik, da se ta bolest što više odloži i da se smanji rizik od komplikacija i smanje tegobe. Znači, postoji niz metoda koje mogu da pomognu. Mislim, kada govorimo o tim epidemiološkim merama, to je merama opšte prevencije, važno je da one budu masovne. Znači, ne možemo da gađamo pojedinca toliko značajno, jer svi znamo šta treba da radimo, samo je pitanje da li radimo. To niko ne radi jer, mislim, ljudska priroda. Ljudska priroda je tako, jeste. I samo jedna stvar, za kraj, znači da razgraničimo, iako je nemoguće personalizovati prevenciju proširenih vena, lečenje proširenih vena je itekako personalizovana stvar. Svakako jeste i naravno zavisi i od stanja pacijenta, zavisi od veštine terapeuta i zavisi od zahteva koje pacijent ima prema tom zahvatu. Znači ispunjavaju se i želje pacijenta? Pa naravno da se ispunjavaju i želje pacijenta u skladu sa mogućnostima. Nije sve, naravno postoje određeni i ograničavajući faktori, ali to se definiše pregledom, istorijom bolesti i tako. Veliko hvala na današnjoj epizodi. Znači, ovo je bilo o genetici i o tome da neke stvari koliko god se trudili ne možemo da izbegnemo u životu, ali proširene vene su svakako rešiva stvar. Tako je, rešiva stvar. Hvala puno. Hvala i vama.